ngoba kukhona indawo ezimbili. Abantu sebakubizile ngesifebe, abantu bakubizile ngokuthi uyisidakwa, bakubizile ngeinhlamba nje. Bakutshela nokuthi wena kuwe ithemba alisekho ngoba kuhluleke neindlela eziningi abazizamile kodwa usesekhona okuthandayo. Igama lakho uJesu Kristu. Namhlanje size la sonetha yena. Ungasabi ukuthi abangani bakho bazothini ngoba abanandaba nawe vele. Ungasabi ukuthi abantu bazothini. Nalomuntu oseduze naye ungasabi ukuthi uzothini. Ngoba la sekukhulunywa ngomphefumulo wakho. Into important nje ukuthi uzazi ukuthi amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So namhlanje ke sizofunda izwi. Awesome. Jesus. Hallelujah. Sizothola izwi ku 2 Timothy chapter 3 from verse 1 until verse 5. Sizwe ukuthi uJesu Kristu uthini ngaphezulu kwempilo zethu. Amen. 2 Timothy chapter 3 from verse 1 until verse 5. Amen. Yeah, 3. Chapter 3 from verse 1 until verse 5. Sizweni ukuthi uNkulunkulu uthini. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 1 until 5. Hallelujah. Abadukisi bezikhathi zokugcina. Kepha yazi ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ukuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathandimanga, nabazigabisayo, nabazindayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithili, nabangenamunene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kodwa amandla akho bawaphika, labo ke bayagwema. Amen. Hallelujah. Abayaphila izwi lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha oyinkosi. Khuluma ngayo namhlanje sihlangene Nkosi ndawonye sedakho. uNkulunkulu namandla wonke uthembekile Nkosi. uNkulunkulu okwenza kudlule kwethu namhlanje yenza uNkulunkulu ophilayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Futhi inceke yakho ngamandla omlilo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha oyinkosi. In Jesus name, amen. Amen. Hallelujah. Selifundiwe izwi. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu selifundiwe lisitshela ngezinto ezokwenzakala ezinsukwini zokugcina. Just look around you nje. Bheka eduze nawe. Bheka, just look around nje. Ujikise nekhanda lakho ubheke ukuthi kwenzakalani namhlanje. Ingane asisalaleli abazali. Abantu bayaya enkonzweni kodwa abasaqhubeka nesono. uNkulunkulu asizi kuye nje ukuthi sizothola izibusiso nje kuphela. Insindiso ayisingokuthi siya esontweni bese around the week siyaqhubeka ngezinto esizenzayo. Kuyahlukanwa nesono. Thina ngokwethu angeke sikwazi ukuthi sihlukane nesono, but uNkulunkulu ngenxa ukuthi uye osindisile, uyena osikhiphayo esonweni. Uyaliphatha iBhayibheli lakho uhambe nalo esontweni, but ubuye ungazwanga lutho. Lokho kusho inkinga. Uyalivula iBhayibheli ulifunde kodwa alibonakala empilweni yakho. Jesus. Uyazibiza ngengane kaNkulunkulu kodwa awuyenzi intando yakhe.
uyaphuma endleleni ubona abantu badla idakamizwa ubajaje ubabize ngezinja kodwa wena uyaya enkonzweni kodwa uNkulunkulu wakhe umazi lezi la namhlanje azanga ngokuzokwahlulela namhlanje sizelana ngokuzoninikeza indaba ezimnandi ukuthi uJesu Kristu usangayishintshi impilo yakho. Jesus. uJesu waseNazaretha usangayishintshi impilo yakho namhlanje. Nathi besiphila ngaphansi kwesono, not ukuthi size la ngenxa ukuthi singcono. We are not better. But uNkulunkulu angasenza ukuthi sibe ngcono only if sizivula inhliziyo zethu ngoba ukuya esontweni angeke kusisize ngalutho. Ukuya enkonzweni akusho ukuthi uyongena ezulwini kodwa ukuphila izwi likaNkulunkulu liyaphilwa izwi likaNkulunkulu akukhulunywa ngalo nje kuphela ukuthi mina uJesu Kristu ngiyamthanda. Amagama awasho lutho kodwa izenzo ziyakhuluma. Uyazi ukuthi nasebusuku nje awulali uyahlukumezeka mawuzwa ukuthi umakhelwane wakho uyaphumelela lento iyakuhlukumeza. Usugcine wagula nokugula wazama ukuhamba nabodokotela kodwa ukugula kwakho akupheli ngenxa ukuthi uguliswe isono. Ukugula kwesono akunadokotela ozokwelapha uyedwa kuphela uJesu Kristu. Nawe ungeza nje namhlanje uzomthatha uJesu ungasabi ukuthi abangani bakho bazothini. Abantu bayashabalala, abantu bayosala khona la emhlabeni. Akunamuntu ozoma nawe on the judgment seat of God uzoma uyiwani. Noma ngabe abangani bakho ubajabulisile wabenzela izinto ezimnandi angeke bakuvikele olakeni lukaNkulunkulu. No one will defend you. Kodwa izenzo zakho izona ezizokukhulumela ukuthi uyile enkonzweni akusho ukuthi umlalelile uNkulunkulu. Uzokhala uliphethe lelo Bhayibheli, uzokhala nalelo Bhayibheli, uzokhala nalomfundisi wakho omlalelayo makakutshela izinto ezingekho nasezwini. Uzokhala mntana kaNkulunkulu kodwa namhlanje sithi uJesu sangayishintshi impilo yakho. uJesu Kristu wakhulula nezigebengu namhlanje ziyalishumayela izwi lakhe. Nawe nje uNkulunkulu usangayishintshi impilo yakho only if uyivula inhliziyo. Ukuzwa izwi nje kuphela akusho ukuthi ususindisiwe unless uvula inhliziyo mntana kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyakuthanda uJesu. Baningi abantu abasitshelile ukuthi mina uNkulunkulu uzomphilela ngensuku zami zokugcina kodwa akaze bazibona. Namhlanje bayakhala. Baningi nebasitshela ukuthi ilanga lokufanele lifika abazophenduka kodwa bayakhala namhlanje. Jesus. Akusekho ukuphenduka. Kukhona indawo. Uyabona la emhlabeni ungaphila lewe ufuna ngakhona ubadelela abazali uzuphumelele nje nasempilweni. Kodwa lokho akusho ukuthi lokho kwenzile kulomhlaba angeke kusa-apply kuzo-apply empilweni yakho. Kana kaNkulunkulu uJesu Kristu uyakuthanda ozosindiswa nanguJesu ophilayo okhakha ibopho akhulule nabantu ekuguleni. Akukhosela ozokukhulula ekuguleni. Uyazi ukuthi ulala ngamapilisi. Jesus. Uzamile ukuzihamba nezinyanga, uzamile ukuya naseZCC akaze bakusize. Jesus. Umfundisi wakho uyakuthengisela i-oil, uyakuthengisela ne-holy water kodwa ayikusize ngalutho. Namhlanje nje usahlukumezeka. Uyazi ukuthi mawuthola idatha nje uyazilimaza la ukhona. Kodwa uJesu Kristu waseNazaretha usesekhona. Usakhulula impilo yakho. Nathi besiphila ngaphansi kwesandla sikaSathane kodwa uJesu wasikhulula. Not ukuthi besingcono, not ukuthi besudeserve umusa wakhe. Amen. Umusa. Nawe usangakwenzela. Uyazi ukuthi uyavuka ekuseni awazi ukuthi wenzeni. Kodwa uJesu khona. Likhona ithuba. Ungabheka abantu abenza okubi bese
uba discouraged ukhona uNkulunkulu ongayisiza impilo yakho Hallelujah. ukuthi awunamali akusho ukuthi angeke uze ungene ezulwini izulu labantu abamphilelayo uNkulunkulu akusilabantu abaphumelele kulomhlaba kodwa yilabantu abamaziyo uNkulunkulu la ungazi nje uNkulunkulu usuyitholile impumelelo usuyitholile injabulo mntana enkosi ungasabi ukuthi abangani bakho bazothini woza namhlanje uzomthatha uJesu uhlazise uSathane ngoba lamadimoni akuhlaselayo ebusuku asazokuhlasela noma ungaya kwalihanyane noma ungaya e-IPCC noma sowungaya eMethodist angeke usizakale angeke ulithole usizo lolu olidingayo unless uzinikela kuJesu uyilethe nje impilo yakho ayisindise ayishintshe uJesu Kristu inkosi Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord. uJesu Kristu akadingi ukuthi sithi siyavumelana ukuthi uyinkosi vele thina esingakwenza ukuthi samukele umusa wakhe siphila ngobungcwele ngoba ngeke sisibize ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa sisathanda izinto zezwe angeke sisibize ngabantwana bakaNkulunkulu sithi siyezulwini kodwa sisaphila ngaphansi kwesono noma songaba umfundisi ushumayele kodwa uyazi ukuthi wenzani wena nawulala uJesu Kristu seseyinkosi namhlanje namanje silethe yena uvukile nje ekseni ungazi ukuthi wenzeni ngempilo yakho kodwa ukhona uJesu ozokusiza mntana kaNkulunkulu uzoyishintsha impilo yakho akunamuntu ozokusiza kodwa uyena nje kuphela uJesu Kristu siyalibona izwi liyasho ukuthi ensukwini zokugcina ingane ezodelela abazali nawe lapho mntwana uma wakho nakakuthuma esitolo yamshingela uzokubhadalela okwenzayo kodwa namhlanje azanga ngokuzokwahlulela silethe iqiniso elikhulula abantu ezonweni bakhulule olakeni likaNkulunkulu ngoba no one can ever set you free unless you come to Jesus Christ yena nje kuphela ozoyishintsha impilo yakho uyena ozoyisindisa impilo yakho uyena nje kuphela okuthandayo noma ungathi wena wenza kangcono ubhema ihabhu yawubhema insango okusalayo wenza okubi emehlweni kaNkulunkulu wenza okubi emehlweni wakaNkulunkulu noma ungathi wena uphuza utshwala obudurayo emehlweni kaNkulunkulu usenza isono wenza into uNkulunkulu angayifuni kodwa namhlanje sila ukuzomtshela ukuthi yena himself anganikhulula akunaBuddha ozomkhulula akunaMuhammad ongakukhulula noma songaye enkonzweni Monday to Sunday impilo yakho iyophelela lapha khalwa khona kodwa namhlanje silethe uJesu nje ama-oil angeke akwenzele next empilweni ungaphumelela ube nezimali kodwa wafa ungamazi uJesu yesihogweni kodwa namhlanje sithi usesenalo ithuba lokumazi uNkulunkulu ungasabi ukuthi abangani bakho bazothini ungasabi ukuthi abantu bazothini woza kuJesu yazi ukuthi uyamdinga uzamile ukhamba izangoma nezinyanga zahluleka uzamile ukuthenga imbuzi wafaka neziphandla kodwa zikusebenzeli namhlanje usakhala ukhaliswa inkinga eyiwayo namhlanje usakhala usahlushwa ileso simo besikuhlupha bakutshelile bathi ubathengele utshwala ubathengele nembuzi uhlabe kube mnandi kodwa namhlanje usakhala uyohlaba kuze kube nini mntana enkosi uJesu Kristu akadingi imali yakho udinga inhliziyo ezithobileyo nje kuphela nawe thoba inhliziyo yakho uze kuJesu ungasabi ukuthi abantu bazothini don't be afraid mntana kaNkulunkulu ukusaba kwakho kuzokufaka esihogweni siyabona namhlanje maningi ama-accidents ayenzakalayo abanye bazitshelile ukuthi ngiyahamba ngemsebenzini ngizobuya ngi-enjoy impilo kodwa ukuphuma kwakhe akaza kuyo wabuya ngebhox nawe ungafisi ukuthi ube nguwe loyo ngoba if ever unganaye uNkulunkulu ingozi sisazokwehlakalela not ukuthi siyakucalekisa kodwa sikhuluma iqiniso whoever is not protected by Jesus Christ
is a victim of the devil. Nawe ungazivumeli ukuthi ube inceku kaSathane ungazi. Ungazivumeli ukuthi ube umuntu osebenzela ubumnyama ungazi. Ngoba as long as you still do fornication, usebenzela uSathane. As long as usayenza i-masturbation, usabukela izinto ekungamelanga ukuthi uzibukele, uhlazisa uNkulunkulu, ujabulisa uSathane. Kodwa uJesu namhlanje ukhona angakusindisa. Ukuthi umfundisi wakwenza into ethize akusho ukuthi wayenza uNkulunkulu. uNkulunkulu asoze wenza okubi emntwini. Umuntu uzoshabalala, uzokubhadalela akwenzile, kodwa uNkulunkulu uphila ingunaphakade. Namhlanje sasibiza ukuthi asizeni embusweni wakhe. Maybe bakhona abantu abakubizile ngeinhlamba zonke bathi wena awusoze walunga empilweni yakho, sekuphelile ngawe. Kodwa uJesu Kristu athi ithubu sesenalo ngenxa ukuthi usaphila namhlanje. Ukuphila kwakho akusho ukuthi uphilela so that uzojabulela izinto zomhlaba, kodwa ukuthi ube free from lezinto ezikudukisayo, ezikususayo kuNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Noma Lord. ungaya enkonzweni umbuzo usamile ukuthi uyaphila ubungcwele na. uJesu Kristu athi ithubu sesenalo. Angeke sithi singabantwana bakaNkulunkulu kodwa sisagqokisa okwayifebe. Ifebe asingene ezulwini. Kumele sibe serious. Noma lezwi ungalizwa lishunyayelwa umfundisi wakho. Umfundisi akusuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu let's encourage ukuthi asigqokeni ngendlela ekahle, singavezi imizimba yethu. Ngoba uma siveza imizimba yethu asisayivezela uNkulunkulu, sesivezela abantu ukuthi basibone bajabule, bese beze bazolala nathi bangashadi, bese sithi sizongena ezulwini. Akunamuntu owenza ufebe ozongena ezulwini, kodwa whoever ozotholakala abhaliwe encwadini yokuphila uzongena ezulwini. Namhlanje sinalo ithuba, sivukile. Akusingokuthi besideserve, it's not because besinama plan. Banenge abantu bebanama plan kodwa they were not able ukuthi bawafalifile. Izwi likaNkulunkulu lesencourage namhlanje ukuthi namhlanje ilanga elensindiso. Namhlanje is the day of salvation. Ungeza mntana enkosi, ungasabi ukuthi abangani bakho bazothini, ungasabi ukuthi abantu bazothini. Abantu angeke bakusize, that's why bazokuhleba mawusukile, ngoba banandaba nawe, banendaba nezinto ozobayenzela zona. Kodwa uJesu unendaba nempilo yakho, unendaba nempilo yakho, unendaba nomphefumulo wakho. I-boyfriend yakho leyo ohamba nayo ayikuthandi ngoba beyikuthanda ngoba bekade yakushada. Kodwa manje sibuza ukuthi bangakhi abantu owabayekela ukuthi badlale ngomzimba wakho, bangakhi. Kodwa namhlanje we are not here ukuthi sin-discourage. Ukhona uNkulunkulu ongakukhulula, bakuthembisa imishado, bakuthembisa impilo emnandi yamadoda, kodwa namhlanje akushiye nabantwana abasabanakekeli, ababondli. Kodwa ukhona uNkulunkulu ongayisiza impilo yakho. Ukhona uJesu Kristu ongakukhulula ezimweni zasemhlabeni. Ukhona uJesu ongakukhulula uma-generational cases. Uyazi ukuthi uyalala kodwa usaphupha balala nawe, uyibona ngathi into enormal. It's not normal, ayikho normal. uNkulunkulu khona uzoyishintsha impilo yakho. Uyazi ukuthi uyalala kodwa uphupha basakudlisa, kubi mntana enkosi. Kodwa ukhona uNkulunkulu ongakukhulula. Umphefumulo wakho uyakutshengisa ukuthi usenkingeni, udinga ukukhululwa. Ukhona ongakukhulula. Akusiwo amadlozi, akusibo onkulunkulu basemhlabeni, akusiwo amabandla athize. uNkulunkulu nje kuphela. Ukuthi wena ebandleni lakho niyabasiza abantu akusho ukuthi uzongena ezulwini. uNkulunkulu usayibhekile inhliziyo.
nanamhlanje usayibhekile inhliziyo ukuthi lokhu okwenzayo kuhle othi ukwenzela yena ngabe ukwenzela yena na noma wenzela ukuthi abantu baqonde ngathi ungcono kodwa uNkulunkulu ukhona usangayikhulula impilo yakho ukhona uJesu osindisayo namhlanje usaphila namhlanje usabusa izwi lenkosi liyakhuluma namhlanje ukuthi bakhona abazobonakala ngathi baphilela uNkulunkulu kodwa amandla wakhe bawanqabe nakushumayela ngobungcwele nje wabona kahle ukuthi ayikhona isenikhuluma ngento engekho manje kodwa bawaphatha amabhayibheli yeza ilanga lokukhala bazalwane leza ilanga elokukhalwa leza ilanga la kuzobhadalwa khona konke sikwenzile not ukuthi into masiyenza singabonwa umuntu kusho ukuthi we have escaped no yeza ilanga langa liyeza ngabana namhlanje leza ilanga lokukhululwa leza ilanga lokwahlulelwa so singakhetha sisaphila ukuthi siyaphi ngoba angeke simane sithi siyezulwini kodwa uNkulunkulu asimlaleli namhlanje nalithuba na usesenalo lokuthi ungamlalela uNkulunkulu uphile ungcwele yaphileka ubungcwele yaphileka izwi likaNkulunkulu uyahlonishwa usimakade angeke sibize uNkulunkulu ngosimakimaki bese sithi siyezulwini sokhala angeke sibize uNkulunkulu ngobragodi bese sithi sizo escape siyezulwini asekeleni ukudlala siyeza isikhathi siyabona nezimpawu seziyenzeka the signs are happening ukuthi uJesu Kristu uyabuya akunabhuda owakhuluma ukuthi uyabuya kodwa uJesu washo futhi siyabona ukuthi uyabuya maduzana naku evil has risen today abantu bayabulalana thina we think ukuthi we are safe but asinayo uNkulunkulu but we think we can escape ukufa unless you come to the Son you'll never escape death you'll never escape ukufa unganayo uJesu uzokubamba nomulelo ungaguli banengi abantu bebangaguli kodwa namhlanje abavukanga banengi abantu bebanezimali bathe baso enjoya kodwa bafika endleleni balimala namhlanje bakhala kodwa wena usesenethuba ngenxa yokuthi uyaphila lokho kusasho okukhulu kuNkulunkulu uJesu Kristu inkosi ungasabi ukuthi abantu bazothini uNkulunkulu uyanthanda Jesus Christ is the Lord amen siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Haleluya bazalwane siyabonga izwi likaNkulunkulu sesizothanda imaphambi kwespeaker Jesus Christ Jesu Kristu inkosi